Dragi moji, dobrodošli u novu epizodu o intuiciji. I ovaj mesec ćemo se baviti time kako naša intuicija komunicira sa nama kroz telo. I svi znamo da je telo naš sonar na planeti Zemlji. To je naš najverniji saputnik, kompas koji nas nikada ne laže. I telo često komunicira sa nama pre nego što mi uspemo da shvatimo i uhvatimo informaciju. Kroz intuiciju, kroz različite senzacije, emocije, kroz osjećaje koje ne možemo uvek da objasnimo, ali ih osjećamo. I mi za intuiciju često kažemo da je osjećamo u stomaku kao neke leptiriće ili neko stezanje. Nekad je to pritisak možda u grudima, nekad toplina u grudima ili toplina u stomaku. Iako je nevidljiva, intuicija u telu dobija svoju formu. Postaje nam opipljiva. Ali se postavlja pitanje kako da je čujemo. Tako što učimo da obratimo pažnju. Tako što se vraćamo telu, ne kao nečemu što treba popraviti, već kao mudrom savezniku koji najbolje zna. Uvek i nepogrešivo zna odgovor, zna našu istinu. Intuicija najjasnije govori kada je slušamo kroz telo. I kako bi to izgledalo u stvarnom životu? Stezanje ili grč u stomaku može da označava da nešto nije u skladu sa vama. Čak kada je uvek nemate, odnosno kada uvek nemate dokaze, telo je tu da vam potvrdi te dokaze. Leptirići u stomaku su često znak radosti i uzbuđenja zbog nečega što dolazi. To je to glasno da iz dubine našeg bića. Naprimer trnci, naježenost kože, isto kao da vas nešto dotakne iznutra. Znači kada osetite trnce, znate da je to neki impuls iz vašeg tela. I taj telesni odgovor često dolazi kada čujete ili osetite nešto što je za vas autentično, istinito ili važno. Kao da tiho šapuće naše telo, to je to. Toplina u grudima, širenje u predelu srca, to je najčešće znak da ste u skladu sa sobom, da ste na pravom mestu ili sa osobom koja vam prija. Pa, na primjer, težina, napetost u ramenima, vratu ili grudima, to telo pokušava da vam kaže da nešto nije za vas. Nešto treba da preispitate. Naša tela takođe dišu sa našom intuicijom. Pa, na primjer, kada plitko dišete, to može biti signal da se osjećate nesigurno. Da nešto nije iskreno, da osjećate nelagodu u nekoj situaciji ili u prisustvu određene osobe. Kada je disanje duboko, otvoreno, to je znak da ste u miru sa sobom, u bezbednom prostoru, u prisustvu istine. I već sigurno imate u iskustvu da vaše srce zna i pre vašeg uma. I znamo da srce ima svoj sopstveni mozak. I ubrzan rad srca može biti signal da nešto nije u redu. Smirenost i stabilan rad srca da je sve u redu. I telo će vam često pokazati da li vas nešto hrani ili prazni. Nakon određenih razgovora, misli i odluka, obratite pažnju na svoje telo. Da li se osjećate snažno, inspirativno, povezano ili prazno, iscrpljeno i zbunjeno. I znajte da je to poruka vaše intuicije, izražena kroz telo. I možete biti 100% sigurni da je poruka tačna. Ponekad i susret sa nekim ljudima ili rečenicama ostave trag u telu. Kao da vam neka reč zvoni satima ili da osjećate neobjašnjivu nelagodu pored nekog ko vam se racionalno nije učinio neprijatno. Vaše telo je osjetilo ono što vaš um još nije uspeo da prepozna. I sad je pitanje kako da razvijate povezanost između intuicije i tela. Pod 1. Tako što ćete praktikovati tišinu. I možete šetati prirodom bez muzike, sedeti u tišini i svesno disati.
Pod 2. Tako što ćete postavljati pitanja svom telu. Kako se ovo osjeća u mom telu? Ovde se misli na neku emociju, misao. Šta mi ovaj osjećaj poručuje? I tako što ćete verovati tim signalima, jer što ih češće pratite, to postaju jasniji, pouzdaniji i glasniji. Dragi moji, ovo je poziv da se vratite svom unutrašnjem jeziku, da osluškujete, da verujete, da slušate ono što ne traži objašnjenje, jer već jeste istina. Iako vam je ova epizoda bila nežan podsjetnik da telo zna, podelite je sa nekim kome bi mogla da donese isto. Zapravo, neka to bude mali krug poverenja, vi, neko vama drag i vaša intuicija zajedno. Ako osjećate da vam prija ovaj prostor, ostanite. Ima još tihih, dubokih poruka koje očekuju da ih zajedno otkrijemo. I vi već znate, samo je vreme da to znanje ponovo osjetite.